Chinlung today azau tu le angai tu nan zate nan kut zatial kan laukai kan channel subscribe sinak to asak ding le akiangi khonglong inak met sak ding khalin kan lau som tuini okas thani kul hluan ni ni zanlam thuthang thanna kan nei ding amai sbika myanmarama thiriman akai vivo asile mipum tan nga tiang harsanak kan tongbet thaiti in WFP in ralrin nak ampek thu thanna kan nei ding myanmarama Eiin le chen man mi dasi man pol akai bet vivo asile tuinu mipum tan nga tiang Eiin khop kham lo nak antong thaitin WFP in ralrin pek nak an nei atua myanmarama mipum tan hlei ni poi pali tiang Eiin khop kham lo nak antong re rawi mipum tan li rong chu ral boi nak ronga in le lo tanin ral kianin an tin an sim chui hleya kum nganhoi naw hak ting thum le thong som rok luan chu vitamin tlasamin ram thok Eiin man bol khal aliam chia February tha ai zatek kulisin zatek somli le pathum tiang akai tin antar lang ral daw nak ronga phurkwan nak lamjin pol an khari dasi man pol khal abangok lo ronga aman pol an kai re ro ram thok Eiin pol khal leinak ding an harsa re ro tin WFP in ansim Myanmarami Eiin harsat nak bom thainak ding sanga Korea tamra ramin WFP chu American dollar tan nga an kwat bet si chumi fan hol nak sumpai chu risk program avoi ni naka an mang ding si boinak le purin harsan na atong tu insang pol chau upen an bom ding tin thaiter nak an nei si apani naka long tlaya khumi mi pa pakhat ral thuam theri pol thon an kai nga thu thanna kan nei ding India ram Mizoram kul long tlai khwa chan mari vengi in pakhat chu August thani hlei kwa ni san lama tolsung palik pol le chan mari YLA polin rin lopin an wachaki khumi chin mi pakhat an kai ral thuam theri pol le sumpai pol khal an kai nga si chuti an chekna ka 7.62 mm charek mu som sei le pakhat 5.56 mm charek mukhat 9 mm charak mukhat equipment le ral thuam uniform pol Myanmar sumpai chet ting somli le tingli le rupi ting nga pol khal an kai nga tin Chan Mari Defense Committee DCD in chan swasi chuti an cheknak mun chu palewa shambun KNCP KPAE alangte anzung asiti in thula thangnan GKO zung asiti khalin ansim GKO twan wau nei tu pakhat chun chutok mun chu KNCP KPF zung asi long tlaya GKO zung a umlo thu khal asim atua an kai nga mi chu thiri pol thon palik polin an kil khoi ziangtin aji ju ding ti chu thai hri lo asi apathum naka ral rang long pi chu security alatu wain 12 wan zamin an kap ronga wallet mi pi pakhat thi in pathum hriam ma an nga thu thanna kan nei ding iauri ti vatluani sin asawmi ral rang long pi pari azammi security lak sak tu wain 12 wan zami ka nak ronga wallet peng ni swanak thanglami kam phiu khwa in tolsung mi pi pakhat amhuna thi in pathum hriam ma an nga tin tolsung mi pol hnenin thei asi tuini oka thlani kul hluan ni ni jinglam nazi pasei le khwaya wan zamin voi ni akap I atua tikap tlang tloni khwa pol khal ral kianin an tin ansim oka thlani kul hluan khat ni sin ara sawmi ral rang long pi chu wallet peng ni swanak thanglam sheima moto hmuana zan khat anriaki tui jing lama saklama ansaw wai thol wan zam khal atluna azam re ro tolsung mi pi pathum chu nasajedin hriam man ngai pakhat chu amuna athi chi ti in tolsung mi pakhat chu nasim chui ka nak ronga cho pakhat le ui pakhat khal athi in pakhat khal asiat tin ansim tikap tlang tlon khwa mi pol khal ral kianen an shem shai pi pol khal du dun an kap tin nesi macha yauri naka pur sungtel pakhat chu nasim chumi ral sang long pi chu ral daunak long pi pahni channel hip tu moto pakhat flap pali telin toitun priat telin long hlei nga atali manli going tikap isin yauri ti vatluan asawmi an sitin wallet peng paka pha in an mai chamaya theiterna an nei atluan pi asawmi chui ral sang long pi pol chu kin thau wan zam pakhat le wain thwal pakhatin security unlock saktin ansim churuanga tikap tlang thlon mi pi pol din hunin wanzam le hriam hrai pi ka nak ral ring chiao ding wallet peng pa ka pha ton wau nei tu polin ral rin nak ampe rengun town ronji lamji na ral sang motok patni mai anrak wa e chi an tam thu rengun down ronji lamji na ral sang motok patni chu mai anrak wa e ral sang pol tam zet thin hriam hanga tu pol khal an tin town ronji peng
mi pi kil him tu paka pha ongna wari in August thani kul hluan ni nia chan so si magoi ram then town nun chi peng rengun manle number patni lamjin pi pari ummi rengun town nun chi lamji na aulan lamisin town nun chi lam apan mi ral sang moto patni chu mi pi kil him tu polin August thani kul ni jing lama an rak taw mi si parat che khwa le set tua khwa karlak lamjin hun pakhata ral sang tam zet thi in hriam hanga tu khal an tam ti in an thai ter nan fiang te in tar lang mi umlo mai an rak kwa the nuwa atang mi ral sang moto pakhati ral kap polchun an kap sali mi pi kil him tu lam chu set swa o umlo in dung an sip sal the si chuti mai an rak kwa nak chu tanglun chi peng mi pi kil him tu paka pha pauna wadi magui thanglam mi pi kil him tu magui paka pha magui tanglun chi athu pyau cha tap khwele tanglun chi rocket fighter ball dang kho mi an tua mi si ti an sim apanga naka thashum mangral sang pole crony pol talin Russia lamin abom tu pol khamin aji yuding in JFM in andil thu thanna kan nei ding ramkip din hunin thashum mangral sang pole crony pol talin Russia lamisin abom tu pol chu khamin aji yuding in Justice for Myanmar in andil si Russia ramin thashum mangral sang pol nena chet thuri pol zorin an kwat mi hi hlongnak tampi an ngai thashum mangral sang lamin chumi riam shai pol chu diklau zetin milai thana ki an man re rawanga Justice for Myanmar atu vekin andil na asi tui hlaya taya win laumi thashum mangral sang pole Russia ram karlaki ampe tlayok nak hi ti anung ruanga ramkip din hunin chumi kha ral ring dingin Justice for Myanmar in thaitar nak annai thashum mangral sang pol chu yina le tabawa dangwi khursung suak thuri lai nak le swan in lama khal ti pick up tiang pursum nak huntina Russia ram lami sum sham phum nak pol ralut dingin anzom re rawi chumi sum sham phum nak pol chu mi pi pol pari tol thana atwa re raw tu thashum mangral sang poli thashum man nak sanga sum alut vivo thaitin an khi mu min aw hlai le Putin chun chuti khamnak pol chu an pursum nak na tuan lam khamnak loading in anzuam re raw si Moscow e an kham mi pol chu ramkip achauza pol khalin himi chan swami hi an ngai poimo ding athupi tharum mangral sang le Russia achauza karlak pe tlaina atwa tu pol le chumi pe tlaina ki sin hlokna nga tu pol khal kham the ding in Justice for Myanmar in an for asi ane tabika tan doi le kwa aral sang in van samthon an ka ruanga mipi pariat hriam ma nga in pol asiat thu thannak an nei ding rakhairam kul tan doi le kwa peng pola thashum bangra sang poli van samthon ka nak ruanga ralkian mipi telin mipi pariat hriam ma nga in pol asiat tin tol sung thu thang sham chun an sim kwa pengi nyau chang khwa chu ral sang in jet fighter pakhat thon August thani kul hluan khat ni jinglam nazi panga shonga pong zanga bom voi ni athlaki nyau chang kwa chazirnak tlong le sisung kianga atla si tol sung mi pi pahni le yauri ram then lamisin ral kian tu minung parok anja te minung pariat hriam ma an nga e arang lamin an tuam hlom re ro si I ka nak ronga nyau chang khwa chazirnak tlong asiati leya mi pi in pathum motorcycle pakhat le pe rial nak chet pakhat asiat tin an sim August thani hlei thum ni zan khala kwa peng kain khong kwa le chinali khwa chu ral sangin van zam thon boman thlang ronga mi pi pariat an thida August thani kul hluan khat ni jinglam khala tan twe peng ngapali khwa I ji phiu kung veng chu ral sang van zam pathumin bom voi kul hluan khat an thlaki wai thol van zam khalin bom voi som rokhrong thak ronga nikhat puma bom voi som riat le pakhat rong an thlak tin theisi e kil khoi mi rakha in ramkul sungi khopi pol le khote pol chu ral sangin van zamin ni tin deuh tho bom an thlang ronga tol sung mi pi thi lau le hriam manga in le lau set so mi khal atam vivo I van zam ral ring zet dingin e in theiter nak an nei si tuini thu thang lau than ding mi chu himwan kan chol ta hri ding chinlung today tha pe in arak ngai tu du dom mi nan za te para kan lung oi